Mayam Mukramzari doning birabas impact news nei Raj Nongthombam Manung Hutna hariba 360-degree analysis of news and events ta mayam bu tramlokchari lagli April ki tarik 13 amadi 19 da outer amadi inner Manipur parliamentary constituency singi mikhal pangtoroni habsi Manipur miyam loi khanare March ki tarik 10 da CEC India na lauthokiba lere lauthokru matungda political party singi oiba makoi gi candidate sing inner amadi outer da kana oigada gi habina singba lauthokpa party khara su yaure political party khara di hoji poki ona lauthoktri athu banu minini humni sig man lauthokpa lera gani karigno habda tarik 15 amadi 13 March ki tarik 15 13 sida outer amadi inner gi mathang sitna magi nomination file tobagi mirep se pisan bagi numit sing oibani na masi mamang dadi koi mirep sing si kana oigada gi political party singi outer the su inner the su hai se khangba ngam lekin adu mikhal se ahan se outer the hogodur ni April 13 da followed by yam thuna April 13 se da inner gi amuk masigi mikhal se pangthok toini maramduna handaki mikhal si mamang da kaya pangthok khibal lere handaki sina tara tarik suba lok sabha gi mikhal ni miyamne MP gi mikhal haina riba Manipur dagi MP ani khatani thagadri se lok sabha da masigi damakta pangthok kadriba mikhal ni tara tarik subani tara tarulakta koina thagat khiba mirep sing asi koina pamba natra koina tahoni sing da tawkhibra tawdabra madugi matugna handaki tara tarik suba sidadi miyam gi ba pakhum si miyam gi reply se kari hoga dagi miyam gi mandate se kari do hoga dagi party da hoga do candidate to hoga do idea issues mayam se oigadoribra maruena Manipur gi naha sing kari khali India si world gi malam gi na khwai dagi youngest nation ni average chahi si kunmapan ni haina ribani chahi kumapan gi average chahi leiba asida koi parliament lok sabha da leriba koi MP sing asiri chahi humpu humdu gi chang da leiba ngatani maraduna kari gadamak ta parliament na ahan ngata leribano aruga thagat ka doriba miu sing asiri naha ngata organa parliament na ahan ngata chaliba kai gino naha representative thopang amdrabra matang so asida naha singna naha candidate amadi ko lok sabha gi mikhal asida kyam yamna seriously lawri karamna lawri handaki mikhal asida lok sabha gi mikhal asida Manipur gi naha singna youths of Manipur na kari expect ori habsi matang da Canada na gudang tang si young panelists ni Manung Hutna studio lang sin labor magsi aham tada Bosco Kharam ni Manipur University ki Center for Manipur Studies ki CMS ki research scholar ni research to Bosco ni aham tar Bosco Kharam welcome to the show, appreciate your joining. Also joining us Jamia Millia Islamia JMI New Delhi ki political science ta postgraduate obiraba Furkan Makakmayum ni Furkan busu taram nokcheri welcome to the show, appreciate your joining too. And also joining us law student law matung da Manipur University ki mass comm department da mass communication ki post graduation to obiraba mahiroi Leihsangthem Lamyanba busu taram nokcheri welcome to the show, appreciate your joining too. Ahan basi open question here to start with a Bosco di dum hokjagi Bosco how ki batara tarulag lok sabha gi mikhal sing se kon tongan ba mirep sing maruina INC ki Indian National Congress ki mirep sing thagat ki badile re to irrespective of parties hauji ki wena handa ki tara tarelek suba lok sabha gi mikhal asidadi post kai haitare information technology am chakholak pan social media am chakholak pa information am khodak to loina khangbang am gi is asidadi kanana kari tauri kanana kari tawdo ge habse phajana khangbang am ni Manipur gi issue na kari mapan gi issue na kari Manipur gi thagat ke lok sabha gi MP section kari tawba tawdo mayam se ayam na kharagar de lo khangnar ni na ko information technology age da leru gi khodong chaba haitare tara lok suba mikhal phau bota lok sabha gi mikhal phau bota hadi 2014 na pangthok gi mikhal do ka hena koi aware oidrga su tara lok suba mikhal se de miyam se ka hena aware oren khambi bra maroina youth sing sina karamna lok sabha gi mikhal aduga handa ki mikhal se de karamna miyeng tawri mamang di yengi ba miyeng duga handa ki tara lok suba lok sabha gi mikhal se da miyeng se khatang perspective change lakane khambi bra voting pattern da su change lakane khambi bra kama yeng be Bosco da hujar ke ahan bumakta impact TV bu sumba tanjama PB bagi damakta thamoi sengna thagataba pongdoksari aduga ngasi aiga phaminariba panelists sing aduga impact TV bu yengbiriba viewers sing bu aina ikok nona khrum ikai khum bu chari handak akhoina handak ki lakadawriba MP election asi 17th tara lak suba adumba MP election ni aduga haukiba 16 amadi mamangda tawkiba election sing dudagi handaki sina kamai tawgadage haiba question ni masi soksoi soidana changes khardi lakani aigi opinion da maramdi haibi kiba maina hojiksi information aduki matik thuraba aduki matik yangna phangaba matamni aduna youth sing asina ngasai haibi kiba dumaina
chahi 29 gi ages ta laiba youth sing asina semba nation ni India haiba nation asi aduga si nation amabu phanba phandaba haiba si youth sing gi khut ta lai ta seng hairagadi aduna youth sing asi greater initiative laura aga performance hana tholamdragasu hojik laiba MP election sidadi changes khara purakna bagi damakta youth sing asi tangai padana ai saruk yadaba yade ai masida ai yaudaba yade haiba initiative siga loinana tholak changes si uba phangdra hain ai sumaina thamjage adabu voting pattern have tare mamang da mayam haina basi koi tampatana maru oina sale na influence tawba natraga pija pithakna adi pija pithakpa pija ba natraga pithakpa sida influence tawba sin maru oi hai aduga chingdana sidagi khare tongan ba haitare muscle power na gun power na influence tawbagi mami tai have ne adubu handaki lok sabha gi mikhal asida maduge pattern dagi change torga miyam hen aware oiba inform oiba and akoi gi society se akoi gi outer greater akoi gi Manipur constituency se masida ahong bom prok mathok tai akoi di thak ke ba lok sabha gi mirep se na akoi gi damta kenom to hon mathok tai akoi gi issue sing se maduda yam phajana debate to roba putho introduce to ba mi ma khan ba mathok tai habagi awareness madugi changes to lak para voting pattern da change lakadra ndarga still gun power ndarga muscle power na dum influence tawni dominate tawni khambi bra kamai yimbi adoi dudani maruin core areas masisi in fact that was a very good question and then hoi chumi how kiba election sing da valley dana money power aduga ching dana gun power muscle power sumbasi laitabana te mayam lairami tawnarami but handak lakadoriba election sidadi madumak lairoi haibadi ai haibangamde adubu for me ai gi oina di as a youth amoina as a inkhala iban haron moina ai gi damakta di it is my principle that to say no to corruption ai handakti karigumba min offer tawra agasu paisa pini haragasu I will not accept haibasi aigi kainoni aigi wakhaloni aduga suksoi soidana aina khaliba sumaina lairiba youth sing asinasu handak lakadawriba MP election sidadi influence tawba mayama muscle power ni khangde gun ni khangde paisa ni khangde masi mayam se thadok piraga akhoi voting pattern se ahongba soidana lakani haibse aigi thajajabani okay voting pattern se khitang free and fair haigada apamba candidate apaba candidate khanbagi mayung sida aduga hena aware orba hena khangaba hai singlaba voter sing oibigi chance khara wangdo mali habi wahumdani bosco na thambiri se mathang se ai furkan dalak ge furkan akoi gi tampa ki sing gi so haipet thambi khre money power muscle power ani do leina maduga loina yam chatpasi akoi gi Indian politics ta and probably Manipur do so dum tongdo mali tawsi tawi haina lowi hai akoi gi secularism ki card hai batare sigi party se na khitang secular oini se na kharab oiro hai ki card su sanaba mali in addition to muscle and money sale amadi paisa ga loina na khoi sigi party se na lining kharabu natraga pun mapu phajana sokani kharana sogolo hai ki miyam da myth hai gadra lana thajan banatraga chumna thajan khara de dum sana bujum male gimmick hai gadra political gimmicks electoral politics sa soidana yauba yam maru ba machala mani Indian politics da kamai yengbi sigi su jam chawba role ama play tawni khambi bra adu miyam na madu puna ma khire haugi bachahi humpu tare se da mikhal tara tarolak gengare kem kana phangde maram da handakti yamna aware oiba hen inform oiba changing hai voting pattern of the miyam vote hadak ni khanbi bra kari miyang thambi furkan aigi oina di akoina leiriba khogi anything politics maroina politics haiba politics se akoina ngasi gi oina di sudana inariba election politics se election aduga election dagi handok pot se leiriba politics ta umatamda aduna akoina ngasai gi maroina yamana ngasai haibi 1952 dagi election dum sathara lae ngasi foda dum ID information age ki matam ne aire ado ngasi foda dugi change to aikoina pami ba society amagi change amdo ngasi foda dum productive ta id aina aigi view dagi ko leiri ba system sigi ways of functioning sida inherently problematic oi mafum khara leire si sineba miyam na trust oi daba adugi politicians sing sina su ngasai gi leiri ba election sida ngaktangi moyo power do pair ngai damakta election season naba adugi election gi fajaba natraga parliamentary democracy gi fajaba poto moi masana khangdeba ma yawreba adu sigi tanja da ine scholar am khata gai tawge hojik psycho analysis ne jije ko bunu pamna magi lere ko gi violence big idea small book haiba lere sir mana ji
ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤ ꯑꯃꯗ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯎꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯀꯔꯞꯁꯟ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯃꯅꯤ ꯄꯋꯥꯔ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯦ ꯒꯟꯒꯤ ꯀꯩ ꯄꯋꯥꯔ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯦ ꯚꯥꯏꯑꯣꯂꯦꯟꯁ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯩꯒꯨꯝꯕ ꯌꯥꯝꯅ ꯀ꯭ꯔꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯥꯏꯟꯁꯦꯠ ꯑꯃꯗ ꯆꯪꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯦꯡꯒꯗꯣꯏꯁꯤ ꯐꯔꯦ ꯁꯤꯁꯇꯦꯝꯗꯨꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯧꯔ ꯂꯩꯔꯦ ꯂꯩꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯅ ꯆꯪꯁꯜꯂ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯆꯦꯟꯖ ꯇꯧꯔꯛꯀꯦꯅ ꯈꯜꯂꯦꯕ ꯑꯗꯣ ꯆꯦꯟꯖ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯦꯕ ꯉꯝꯗꯕ ꯃꯇꯝꯗꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯤ ꯏꯟꯐꯣꯔꯝ ꯑꯣꯏꯕ ꯁꯤꯇꯤꯖꯦꯟ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯏꯟꯐꯣꯔꯝ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯀꯩ ꯇꯧꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯉꯥꯏꯍꯥꯛꯇꯪ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁ꯭ꯇꯦꯞ ꯕꯦꯛ ꯇꯧꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯩꯔꯤꯁꯤ ꯀꯔꯤꯅꯣꯁꯤ ꯈꯟꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯉꯥꯏꯍꯥꯛꯇꯪ ꯄꯦꯁꯤꯞ ꯑꯣꯏꯕ ꯁꯤꯇꯤꯖꯦꯟ ꯑꯣꯏꯔꯦꯗꯅ ꯁꯣꯔꯤꯁꯤ ꯀꯔꯤꯅꯣꯅ ꯅꯩꯅꯕꯁꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯔꯨꯠ ꯀꯣꯁꯁꯦ ꯆꯪꯕꯁꯦ ꯗꯤꯁ ꯏꯁ ꯗ ꯃꯣꯁ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯉꯁꯥꯏ ꯔꯦꯗꯤꯀꯦꯜ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯁꯤꯇꯤꯖꯦꯟ ꯑꯃꯒꯤ ꯔꯣꯜꯅꯦꯅ ꯃꯥꯅ ꯇꯥꯛꯄꯤꯔꯤꯕ ꯁꯤꯒꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛꯁꯤꯅ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯖꯅꯤꯡꯉꯤꯕ ꯄꯣꯠꯇꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯈꯛꯇꯅꯦꯕ ꯁꯤꯇꯤꯖꯦꯟꯁꯤꯞ ꯑꯦꯃꯦꯟꯃꯦꯟ ꯕꯤꯜ ꯑꯅ ꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯅ ꯁꯦꯗꯨꯜ ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯕꯀꯤ ꯏꯍꯧ ꯍꯧꯔꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗꯅ ILPꯒꯤ ꯏꯍꯧ ꯇꯧꯔꯤ 1949ꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒ ꯃꯔꯁ ꯇꯧꯈ꯭ꯔ ꯃꯇꯨꯡꯗꯒꯤ ꯊꯣꯛꯂꯛꯏꯕ ꯏꯁꯨ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯁꯤꯒꯤ ꯄꯥꯔꯂꯤꯌꯥꯃꯦꯟꯇꯔꯤ ꯗꯦꯃꯣꯀ꯭ꯔꯦꯁꯤꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯉꯁꯤꯕꯨꯗ ꯀꯔꯤ ꯀꯥꯟꯅꯕ ꯄꯤꯔꯒꯦ ꯁꯤꯅꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯅꯝꯕꯔ 1ꯗ ꯍꯪꯅꯤꯡꯕꯁꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯉꯤꯁꯤ ꯁꯤꯇꯤꯖꯦꯟ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯦ ꯌꯦꯁ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯏ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯌꯦꯡꯉꯁꯦꯕ ꯑꯃꯨꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤ ꯑꯅꯤ ꯈꯛꯇꯅꯦꯕ ꯊꯥꯒꯠꯂꯤꯁꯦ ꯑꯥꯎꯇꯔꯗꯒꯤ ꯑꯃ ꯏꯟꯅꯔꯗꯒꯤ ꯑꯃ ꯑꯗꯨꯒ ꯔꯥꯖ꯭ꯌ ꯁꯚꯥꯗ ꯃꯦꯝꯕꯔ ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯍꯨꯝ ꯃꯣꯏ ꯑꯍꯨꯝꯁꯤ ꯀꯔꯤ ꯇꯧꯔꯨꯗꯣꯏꯅꯣ ꯃꯤ 500-600ꯀꯤ ꯃꯊꯛ ꯑꯗꯨ ꯋꯥ ꯉꯥꯡꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯐꯦꯗꯔꯦꯂꯤꯖꯝ ꯆꯠꯅꯔꯤꯕ꯭ꯔꯣꯕ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯁꯤ ꯀꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟꯗꯒꯤ ꯍꯧꯔꯒ ꯀ꯭ꯋꯥꯖꯥꯏ ꯐꯦꯗꯔꯦꯜ ꯑꯅ ꯂꯣꯜꯂꯝꯃꯦ ꯂꯣꯟꯕꯧꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯄꯣꯠꯇꯨ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯅ ꯔꯦꯁꯄꯦꯛ ꯇꯧꯔꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯁꯤꯁꯇꯦꯝꯁꯤꯅ ꯐꯦꯗꯔꯦꯂꯤꯖꯝꯒꯤ ꯄꯣꯠꯇꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯅ ꯑꯦꯛꯁꯔꯁꯥꯏꯁ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯕ꯭ꯔꯣꯕ ꯉꯝꯗꯕ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯉꯤꯁꯦ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯐꯔꯦ ꯑꯗꯨꯏꯗꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯦ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯔꯤꯐ꯭ꯂꯦꯛ ꯇꯧꯁꯤ ꯂꯦꯠꯁ ꯁ꯭ꯇꯦꯞ ꯕꯦꯛ let's talk about the real issues ꯑꯗꯨꯒ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟꯁꯦ ꯊꯥꯗꯗꯁꯨ ꯌꯥꯏꯕ ꯉꯥꯛꯇꯪꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ for the sake of our future generation ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯉꯥꯛꯇꯪ ꯑꯣꯏꯅ ꯋꯥꯈꯜ ꯈꯜꯂꯒ ꯂꯩꯃꯤꯟꯅꯁꯦ ꯁꯤꯅꯦꯕ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯉꯤꯁꯦ ꯐꯦꯗꯔꯦꯜ ꯁꯇ꯭ꯔꯛꯆꯔꯁꯤ ꯃꯁꯤꯗ ꯀꯝꯄ꯭ꯂꯤꯠꯂꯤ ꯐꯦꯗꯔꯦꯜ ꯁꯇ꯭ꯔꯛꯆꯔ ꯑꯃ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯤ ꯃꯗꯨ ꯍꯥꯟꯅ ꯁꯦꯝꯒꯠꯈꯤꯁꯤ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯚꯣꯇꯤꯡꯗꯣ ꯅꯤꯡꯊꯤꯅ ꯇꯧꯁꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝꯅꯤ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯕ ꯋꯥꯐꯝꯅꯤ ꯃꯌꯥꯝꯅꯁꯨ ꯑꯗꯨꯋꯥꯏ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯂꯦꯛꯇꯣꯔꯦꯜ ꯔꯤꯐꯣꯔꯝ ꯑꯃ ꯂꯩꯕꯁꯨ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯔꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯐꯦꯗꯔꯦꯜ ꯁꯇ꯭ꯔꯛꯆꯔꯁꯤ ꯆꯦꯟꯖ ꯇꯧꯕ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯔꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯁꯤꯡ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯑꯄꯤꯛꯄ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯚꯣꯏꯁꯁꯤꯡ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯁꯨꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯅꯤꯡꯊꯤꯅ ꯑꯦꯗ꯭ꯔꯦꯁ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯤ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯗꯨꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯏꯀ꯭ꯋꯦꯜ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯝ ꯃꯥꯟꯅꯕ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯃꯥꯟꯅꯕ ꯁꯇ꯭ꯔꯛꯆꯔ ꯑꯃ ꯐꯦꯗꯔꯦꯜ ꯁꯇ꯭ꯔꯛꯆꯔ ꯑꯃ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯤ ꯐꯥꯎꯗꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯏꯁꯨꯁꯤꯡꯁꯦ ꯂꯩꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯐꯣꯔ ꯗ ꯂꯥꯁ 67 years ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯔꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯨ ꯂꯩꯗꯣꯔꯤꯕꯅꯤꯅ ꯂꯩꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯚꯣꯇꯤꯡ ꯄꯦꯇꯔꯟꯁꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯗꯨ ꯆꯨꯝꯊꯣꯛꯄ ꯐꯦꯗꯔꯦꯜ ꯁꯇ꯭ꯔꯛꯆꯔ ꯆꯨꯝꯊꯣꯛꯄꯗꯨꯕꯨꯗꯤ ꯃꯇꯝ ꯆꯪꯒꯗꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯥꯡꯗ ꯇꯥꯟꯅ ꯂꯩꯕꯁꯦ ꯇꯥꯔꯤꯛ 19-19 ꯑꯅꯤꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯀꯔꯝꯅ ꯚꯣꯇꯤꯡ ꯄꯦꯇꯔꯟꯁꯦ ꯆꯦꯟꯖ ꯇꯧꯔꯣꯏꯗ꯭ꯔꯥ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯃꯤꯌꯥꯝꯁꯦ ꯉꯥꯎꯔꯒ ꯑꯗꯨꯃꯛ ꯂꯩꯗꯣꯔꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯒ꯭ꯌꯥꯟ ꯇꯥꯔꯣꯏꯗꯣꯏꯔꯥ ꯀꯟꯐ꯭ꯌꯨꯁ ꯇꯧꯗꯣꯏꯔꯥ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯏꯁꯨꯁꯤꯡꯒꯤ ꯎꯔꯨꯔꯒ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯄꯣꯂꯤटिꯀꯦꯜ ꯄꯥꯔꯇꯤꯁꯤꯡ ꯎꯔꯨꯔꯒ ꯃꯤꯔꯦꯞꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯎꯔꯨꯔꯒ ꯁꯦꯜꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯎꯔꯨꯔꯒ ꯃꯁꯜ ꯄꯥꯋꯔꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯎꯔꯨꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯑꯃꯨꯛ इलेक्शन मयाददी नोंमदा 13 पंगधबी हैबदो दुम पंगधदोरिब्रा हौजिकसु हंदकी 13 सुबा लोकसभा की मिखलदसु मणिपुर की वोटर्स असि 13 पंगधरगा वोट थादगदोरिब्रा हैबगी वाफमदुनी आई लेसांगथेम लमयानबद लाक्चगे लमयानबा कमाई यंगबी मियामजे पंगधगिनि खनबिब्रा इन्फॉर्म ओइरन खनबिब्रा नत्रगी इन्फॉर्म ओइबा कांगुसि यामना कहतरे अपिकपा ग्रुप ओइहौरब्रा खोइ मणिपुरदा खोइ नोतादगुम वोट थादरकदोबा कांगुसिंग अदमाइना लेहौरेन खनबिब्रा माइनॉरिटी ओइरन खनबिब्रा इन्फॉर्म एंड अवेयर फ्री एंड फेयर इलेक्शन पाम कांगुसे इंडिया की करप्शन से मसी क्वाइदगी हौरकफम से इलेक्शन से ओके क्वाइदगी सोरी से इंडिया की इलेक्शन सिस्टम से सोरी से तरा तरुक ओइगरा तरागा तरेत ओइगरा कुनलक ओइगरा अदुम पंगथनिबा यारोइबो उपाय सुंगलै लेरोय मियाम की पंगल लेते हैबा मरम जी इलेक्शन सिस्टम से दा खनगदोरिबा मिसकसा मियाम की असेंबल लीडर खनबा nganggadोरिबा इलेक्शन सिस्टम सिना कदाई फावबा यौना नसाइसु थंबिखरे मी 95 लेबसिगी मनुंगदा मियोय अनी कारकदोरि इंडिया से यूनियन ने हायरे तोंगान बलेबाक मयाम का पुलकांदा इंडियन यूनियन सेमबने अदुबु मणिपुर ददी मी 95 लेबसिगी मनुंगदा मी अनी खक्तना करी तोबा nganggadोरिनो ngasai क्वेश्चन लाखिदुने अदोय तारे मणिपुर से मियाम अखोय मिहुति दम थागली अखोयगी मिहुति दम थागचैना हायबा वारेप लौबदे अखोयगी दम यावेना हायबा तबु अखोयगी वारेप से अखोयगी खोलाव से ताब नते अदुस मतकता हौजे इंडिया सनरी इलेक्शन की सिस्टम से मसी फर्स्ट पास द पोस्ट ने मसीगी सुमतकता मल्टी पार्टी सिस्टम लेबने अवना मल्टी पार्टी सिस्टम जो लेरबा अदु तारे असेंग डेमोक्रेसी की असेंग मियाम याबा मिहुत अदु खनबा ngамलबरा मी 10 लेबगी मनुंगदा मी अहुम खतना वोट काबा तारगसु मी अहुम फंगबदुना वोट काबा यायबा मरमदि मल्टी पार्टी सिस्टम ने बलेरिसे अदु तारे मसीदगी कारइबा मीदुना कयाम यामना मियाम की मिहुत ने हाइगदोरिबना
अदु तारदी अदुना मखा तारकपसु अम पंगथगिनेबा मरम अदुना हौजिकिदि ओइनसु तांग तरागा माथोय अमदि तरागा नेपाल पांगथोकदोरिबा इंडियागी हौजि मणिपुरगी लोकसभागी इलेक्शन सा मसिदैदगिसु मणिपुरगी मियामना कैसु अवोनबा अहोंबा का हेना पुरकनी हाइबगी कैसु थोइदोपा आसा थमलमलोय मरम अदुना का हेना आसा थमदबनिना मसिसु इलेक्शन से कोई इंडिया फगी दौना दुम खलकने इलेक्शन से मरम ओरगा मणिपुर से चखलकनी मणिपुर से अहोंग पुरकनी हाइबगी वखल खनम ngambagi अखोई द थौना से लेत्रे मरम दे सोइरि बसे इंडिया की इलेक्शन सिस्टम सिने इंडिया की इलेक्शन सिस्टम से सेमदोकपा मख याम तंगाई फंदना मथौ ताई मसिगसु मथक्ता ngasai सु थंबिकी बा फेडरल स्ट्रक्चर लई बतारगसु लेरिबा फेडरल स्ट्रक्चर से मसे सेंटर दना याम स्ट्रांग टेंडेंसी पावर लेबा दुगुम स्ट्रक्चर अमा खकनेबा अदुना स्टेट की ओबे पावर याम लेतबा मियाम मिखुल नोगी मिहु थादोक सरी नम उहनबा मियाम की मिहु ओदे नम उहनबा अदुगा हाइरगन अमु मणिपुर की हौजिकसिबु अखोई के मणिपुर की टेरिटोरी की लेंगाक सुप्लिसिबु कनाना पाइदि मणिपुर दगी थागचरिबा मिहु सिंगसिना लेपंगमब्रा ngamde मणिपुर की लो अमा अखोई के मिहु सिंगना सेमंगमब्रा ngamde अदु तारदि अखोई की ओइबा पावर एम्पावर तौब मथौ ताएबा मधु एम्पावर तौरकपसु मथौ ताए अदुगे सुमो याम तरु तसेंगना अखोइना पामलक्लिबदि डेवलपमेंट हाइबसे अखोइ पामेबा डेवलपमेंट से पामी डेवलपमेंट तौगदौने डेवलपमेंट तौगदौने हाइब तारगदि डेवलपमेंट तौननबगी मसाक सिंगदुदि अमत यावदबा डेवलपमेंट दि दम तौगदौने दम हाइबा याना हमनुतदा डेवलपमेंट तौगे हाइब तारगदि हाइरिबा लेबाक्तुगी एजुकेशन सिस्टम से याम फानबा मथौ ताए हाइबना अदुबु मणिपुर ददि मणिपुर की एजुकेशन सिस्टम ददि मणिपुर यूनिवर्सिटी हुजि आर्मी थमजलेबा अनिसुबदा अमु रिसोर्स अदगिदि सस्टेनेबल रिसोर्स लेहनगदबनि हाइबनेबा डेवलपमेंट तौगे हाइ तारगदि अदु तारदि मणिपुर की रिसोर्सिंग हौजि उखुलदा थोकदबा क्रोमाइट की और अदि चांदेलदगी थोकदबा यूरेनियम रिसोर्स पुनमगना मिगी ओइखिदबा मणिपुरना सिनबा यारोइदबा अदु तारदि अखोइदि रिसोर्सिंग लेरोइदोइनेबा अहुम सुबदा एनवायरनमेंट अमदि पोल्यूशन फ्री ओइबा मफम अमका अखोइ मणिपुर से लेबा मथौ ताय अदुगा मरि सुबदना अमु स्ट्रिक्ट जुडिशियरी सिस्टम हाइबदि जस्टिस तो मधुगी जस्टिस डिलीवरी सिस्टम से मफम चाना चाना अचुम वायल पीबा मखं मथौ ताय अदुगा मंगा सुबदना ह्यूमन राइट वायोलेशन से अदुकी मतिक हंथबा मथौ ताय अदु ह्यूमन राइट वायोलेशन हंथगदौने हारा कांसिदा मो ngसाइगी आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एना मणिपुर सुम थमजला थंबा अदुगा डेवलपमेंट दम लावबा डेवलपमेंट गी चंगबा मसा अमो ओइदिबा ह्यूमन राइट वायोलेशन दो मधुदना सुम बाला तौगे हाइबा डेवलपमेंट दम लावबा si kamai to buno sinda aduga manipur chakotana awang no chakot pa yaro awang no chakotana manipur india chakot pa yaro nandi tum lauba chakot pa sanga da masak sing do madudana sum phangan da ba aduga taruk su badana mo ekoi communication sineba communication se yaudana development to ba yapon te ba aduga ekoi manipur ka hena aware obi da ba male communication se yaudana development to ba yaro madam aduna ekoi lambi thong phajana phan ba mathau tai masigi su matakta ngale internet ban to ba ngale internet ban to ba habisa tasai internet ban to ba habisa masisu ngasagi development dugi ki basic ki ama ko oidiba communication gi right masi ballot to bane ba adu tardi ngasagi development ama changada ba miyam singi oiba structure mayam du sum thugai thamakanda development purakani haidana koi election tawado se koi kayam yam thajaba thamduino sinida okay development puraktu se karai dana havre masi ki against leiba machang mayam thamiri yam phajabo wafum singni हाइरप मानब पॉइंट फुरकान थम्बीरी फुरकान की साइट की मरोइना अखोगी फेडरल स्ट्रक्चर से मसी हान सेमदोक मथौ तारि हाबनी मधु सेमदोकपगी इलेक्ट्रोल सिस्टम है तारे इलेक्शन की सिस्टम से सेमदोक नोगी तमती वजिक ओरिबा फर्स्ट पास पोस्ट से मसी सेमदोक नोगी तमते सेरी गाय ना कैंपेन फॉर इलेक्ट्रोल रिफॉर्म्स इन इंडिया गानी हम साना कैंपेन चथरी पॉलिटिकल पार्टी सिंग ओइबा सीएसओ मयाम सिंग ओइबा खोंजंग चिंजंग चली मदसु अथुबदा रिफॉर्म पर पोर्शन इलेक्ट्रोल सिस्टम दसु अरमाय तौदना अखोगी फेडरल स्ट्रक्चर से चेंज लाक पाइबसी मथौ दि तारी अदुबो हजिके ओइनदी अखोई मांगदा तारिब इशू से फुरकान अखोगी इलेक्शन से ओइबने लोकसभा इलेक्शन 2019 नुमित था फाजलक्तरबने हाइतारे सिगी तंजा सिदा लैरबनिना अखोगी नहा सिंगसी होय अखोइदे पेंदम मयाम लैरी इलेक्ट्रोल सिस्टम फजना लैतबगी एंड अखोगी फेडरल स्ट्रक्चर द अखोगी वाफम सिंग वॉइस निंथिन योबु याबगी मेकानिज्म से लैतबनिना अखोइना वोट थादरगसो अखोइना पामली मयाम से अमत फंगोय डेवलपमेंट दो अमत फंगोय ह्यूमन डेवलपमेंट ओइगरा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ओइगरा अमत फंगोय हाबगी वाफम दुनी अदबो स्वाइसिदा नोटा थादबनदी यारो तुमिना लेसन बजो यारो कहीं हाइनबले इलेक्शन दा वोट थाददब कांगु दो मखोइना मरम ओइदुना फत्तब कांगुना वोट कागी हाबी वाफम दुनी मरम स्वाइसिदा कोइना यामना पेसिमिस्ट ओरगा वोट थादद होबुसु यारो ओइदुनी सिस्टम दो होजिकते इंटेक्ट लेबनिना अदा इदुदा यूथ अमोइना कोइ करी तहुम थोयेबनि फुरका करी हाबिनी क्वेश्चन जी यामदि फजबा अदो आइगी आइना सुम खनजबददिको अखोइना गसाइ हाबदो अखोइगी वाखल्लोन सिदा मेंटेलिटी सिदा लेरिबा कल्चर नत्रगा पॉलिटिकल कल्चर से अमा हिंगनदबा यादे नत्रगा लेरिबा सिस्टम से चनानदबा यादे नत्रगा अखोइ सिगदोरे है वखलम खल्लेबा अदुबो अखोइना नैनबा मतमददी ताइबंग मियोइबसी
नुंसीने हिंगनगे हरगदे अखोई कलेक्टिविटी लेरिदना अखोई की लेरिबा लेकाई लेकाई दगे अमगा मसे नुंसीनरगा अमन अमा मतेंग पांगनरगा डेवलपमेंट से लाप गेम काय गेबा नत्रगा इलेक्शन पॉलिटिशियन सिंगिना मोइना अखोइदगी टैक्स लौरेबा टैक्स लौरगदेबा डेवलपमेंट थागलैसे टैक्स तो अखोइना हाइसे अखोइ लेकाई लेकाई मतेंग पांगनरगा थबक डेवलपमेंट तौरप गेम काय गे हाबानिदा फॉर द टाइम बिंग पार्लियामेंट तो अखोइना मोइ कॉन्स्टिट्यूएंट एस्टेब्लिश तौरगा सेममे पार्लियामेंट तो नियम सुना सेममद्रे अखोइ तोफन तोप तौरे सुंगयम सेमदे अखोइना सोल्यूशन मोइना नोइदा अखोइ यारे फॉर द टाइम बिंग विल जस्ट stay aside for the time being adu akhoi gi oiba own version of development lei ya ba ni akhoi community masen amaga mateng banra ka da development la ko ngam moi doino ba akhoi manipur si middle class yam lei lamdam amni middle class mem ji punsel larga laira bu ogera am ogera mateng bang ma si kem ga politician yaw de ko ji hingba ngam roi dra ba aduna akhoi gi mentality da am lei ba power hai po si politician khakta na pai hai ba pora ma power hai po si di every area da loin lei community level da sulai family level da sulai hari power se khoi na season raga amaga mateng bang na se kyam yam kai ge ba for the time being election nei sina akhoi si active oiba citizen yam oihallame oihallaga so akhoi ga pa phangdre ga de khoi na ga election do akhoi pam de ato alternative way mem thi ve ai dana aduna akhoi na haning si am lei re du nga sai yam bana hang matam da secularism gi matang da am yam bana hang bi ki sam na secularism si yamna back oiba concept of India da ji lei se western gi da so akoi na phane amna haira ga so western gi secularism de state ka religion ga si khaidok no haiba bose akoi na akoi gi thinker kangu kharana haiba matam da akoi gi Charles Taylor akoi na haiba matam da sigi divide leite kai no da what is personal is political and hai poram leite feminist kangu na haiba da aduna personal life to nari me amjing si compulsory akoi state ke area se da dum jaga kane sine ba aduna hojik su Donald Trump la USA da hoji amdang yeng bio Donald Trump no lu language na amjing do moisi secular sali bale ba ne na hai fare India da mala se secularism ne dilo le India gi secularism si de contextual secularism ne khang ne ba sigi secularism se hari si leiri ba minority gi moisi ngasai gi secularism ki basic amo oiba leire adubo individual right kari gumba ngasai ki community gi oiba pot id religion na bo gare anything na violate torko matam da state interfere tauba aduga hari community amaka leina ba socio economic condition khena rakko matam da state na moi gi leire ba condition do id minority condition du yengbira ga moi da safeguard khara piraga moi su mara level pukhat minar ba haiba ne constitution itself na harise aduna India gi secularism hai posidi leiri ba political power pare miduna ma gi kana ngai damakta ma gi he is politician is a rational actor moi di masai kana ngai damak vote thi ne baduna secularism hai posi season ni mo da season nei ba congress na mo congress season na ba ma BJP mo da season na ba adu at the end of the day akhoi gi Manipur gi ona di akhon ga sai ba do yel ho mi gi ho ri lamdam amada akhoi na India gi election sin akhoi da kai gumba ai de han da gi su leina re condition sing gi akhoi si yel ho mi kai nai hat pira mayam su lei grajik kai da lamya ban ha da afas pass lei ri MU si da bu army tham jalaga hojik kai akhoi development loan ba lamdam ni Manipur se aduna akhoi na jai ni poti parliamentary democracy sina akhoi Manipur da adu gumba akhoi gi active oiba politically mature oiba leiba ke da khanba misak sing du puthokpa ngamde amasung praja sing jisu kakngau lei adu ga de khoi na si let's look for other alternative alternative development methods kunai de lei na riba amma ga community ani gi mak lei na riba gap ma'am sing si chatmin na raga no mo day to day activities da amma na mai mateng bang na raga why don't we develop an alternative alternative development approach ta chang jai bne khoi masin nungsin raga khoi masin sa khon han ba krai dang moi dubna habu wapum duni development alternative development area da doi de le habne du alternative development area da yam meng thambiri Furkan plus khoi federal structure change to mathok ta habi wapum su thambiri aru electoral system su change to mathok tari masi laktri phogi khoi na vote pi bud madu gi kana wahan to phang ngam dre haibi wapum duni du hojik handaki mikal sida hairi mayam sin maram oiduna Furkan gi oina di natraga Manipur gi nahasing kharasi vote se thadar oidorib jala ang chai hajagi ba thada da ba kangu sena maram oiduna aran ba candidate ka basu yogi duni maram di first past post ni vote amatang helasu hel midno ka duni probably mayam loi pam do oibasu ya do amma khatang helu imang ka gi duni adana soi sida vote thada hodo mi sing yam chaw war role am lai duni mona thada hodo ba gi aran ba mi ka gi duni ada duni yam key question je khoi soi problem mayam di le re do bo si problem mayam se
election की process na solve ti tawunga moy solve tawunga moy haiduna so amu aran ba candidate thaba duri chumbra habi wapum duni adai du di kari response ai koi ra kasai ba do leiba political system jira problem leire puthori mem jingse koi gi samna masagi khaktang yengjaba rational actor ngaktani aduna ai koina khalli se lesser of the two evil aduna ba kon khalli se okay aduna let's hope for a society utopian ne budi khanbiram be idealism de follow to ne de khanbiram be lesser of the two evil khan bai motane evil se akoi na sung tha dagat panate sinida fast the post system oigera if people mi chama leibda mi ohum thoge aba mi ohum sida bot hadare mo bot kare na mi mamang da law ngam politician jing du de ai di mamang sing laga nang mu miyam gi mi rep lo na miyam gi mi lo na hai bangam ba gi question taw da ne ba aduda ngasai mi chama du da ahum khata thokpi ro ba mi kaning ga jane ba kaning tok chane ba han dei su kare hauji su ka ni change la oi adude khoi gi a form of resistance am oina systematic result ai tar hanad gi laiba result mayam si naha sing yam chong impact to have yam noi ta ba khoirang khoi saung no ba yam chong ba change am hai tar paradigm shift am paradigm change ma models ma pura structures ma change to ba naha sing sina pami adu bu change sigi da makta mayam demand su tawri khongjing chu chang chali adu bu khongjing si chang na mikhal labni na mikhal sida miyam na kedu ta ge habani break ba mang sida Bosco dasu lak chamgi Bosco naha sing sida yam chawba impact am lere Bosco dasu masigi impact lem to malian tra Bosco ge ba kari wapam tamini ngasai gi federal structure change to ba electoral system change lan ba alternative method of development hatar suma mayam ching ba lai ba naha sing da pen da ba lai se koi chingin naha sing da suma lai bi bra karma makal gi pen da ba sing na tra karma makal gi pam da ba ha ga nuai ta ba sing lai kai happening hoi chumi ai gi co panelist sing asi yamna fundamentalistic oiba dum kaino ni moi gi approach a little bit kind of aggressive ni and moi gi pen da ba mayam ma lai re ha ba ji tasengna chumi do lai ta ba nate but way of expression way of putting can be different ado Henry Ford hari bunu pa sina sumaina thambirami if you think that you can do a thing or if you think that you can't you are right haibani nang ngamgani bu harasu ngamoi bu harasu nang chumi you're not wrong haibani so changes se masi se akhoi thianga su thengna sumaina tawi haibagi damakta akhoi masigi system asibu hoi akhoi gi marup singna haibi khiba co panel singna haibi khiba sing adu chumi adu masi system asi corporate tawroisi haibani adubu tawdragana akhoi gi mangjabana karino adu tawragana kamai tawra improvement tawn sige haibagi asomda changjanlagadi khanragadi aduga akhoi na mi amakhak anikhak puthoga su masi taseng ba real leadership mathamoi mathwai sengba adu jati gi damakta khanba iraiba iramdam gi damakta khanba adugumba mi ado puthokpa ma mathau changi aduna ngasa aina haijakhiba masi puthokpa gi damakta aikoina voters sing na su citizens sing na su naharol sing na su aikoina khangdaba madi masida corrupted oiba any type of vote maduda paisa bu orso natraga influence tauba muscle power na orso masida kaino tau involve se taubidaba aina chumi haina khanjari ba candidate adubu akoina khallaga masigi system asi ai pamde hana chen badi chumoi aduna masi akoi thengna batabani aduga masi akoi as a youth amoina akoi mayok na batabani lan thengna batabani adu change ama purak bada huge the purak bangam dragasu ai mana change si haugadabni it has to start from me masi ai gondagi aphabado mina sum urak bakanda mina su madu tamakadabani haiba wafam asi ai chukain thamjage yam phajabo wakaloni ngamne bo khalagadi ngamduine marabotona chain si macha chauna propang ngamdarga su hauji ko nati tamna macha mayam si chain si prono hono si aduka khoi candidate ani khatang thaba targa su member of parliament lok sabha da ani khatang thaba targa su yamna maru changba teng lawma miyamna pamba aduga miyamna thaba kogi pakhonwe asengba am oiba miyam gi sentiment khangba miyam gi sentiment gi matung ina reciprocate over respond to bandu makal gi mp sing thana ba hona basina akogi responsibility amadi akogi right akogi hak oiba targadi soidana apha candidate to phamung amni yam phajaba koram saibiri if you think
you can, then you can. If you think you cannot, then you are right. You cannot. On the no brand taloje ke break time tunjar ke impact news me ka tulai. Welcome back. Adon nagber bese Manung Hutna ni a 360-degree analysis of news and events with me Raj Nongthombam. Manung Hutna ngasi kana jarmi basi lagliba April ki tarik ta mathoya maditara nipanda outer madi inner Lok Sabha की constituency सिंगदा मथंग से न पांगथो कदुरीबा लोक तारातरेल सोबा लोक सभा मिखल मणिपुर की ओइना हारिबा मिखल सिंग असिदा मणिपुर की नहा सिंगना यूथ्स ऑफ मणिपुर की नहा सिंगना करी खल्ली मिखल से क्या यामना मरु ओइ मिखल सिदा कर्म मियंग थम्मी अदुगा मिखल सिगी दमत मखोइना करी तौगदगे हावी वहम दुनी मथंग की क्वेश्चन से ई लमयामद लाक्चगे लमयान बांग साइज हाइजखरे कोई इंडिया से यंगेस्ट नेशन ने हाइदन मालिम की लेबांग मैम सिंग मनुंग दा 50% है 2011 की सेंसस रिपोर्ट मतुंग इन 50% ऑफ द पॉपुलेशन से चाही कुमंगा की मकादनी अदुगा 65% ऑफ द पॉपुलेशन से ना चादा हुमफुमंगा हुमफुमंगा की परसेंटेज ने चाही कुंथा मंगा की मकाद लेबन है तारे अहन से याम लई थेबने नहा याम लई हैबने अदुना वोट थादा गदुरी मिसिंग चाही 35 की मथक अदुगा चाही निफु मा बगी मरक लेबा यामना यंग नहा ओरिबा लाइले सु हैरबा यामना डायनामिक ओरिबा इन्फॉर्म अवेयर ओरिबा मैम से थादर तुइनी पेन दब मैम लेरी स्ट्रक्चर चेंज तौनी मैम लेरी मदुदुना पैरेलली चंगसल लगा हौजिको नदी मांग तारिबा मिखल सिदा मयामना नहासिंग सोयना एक्सपेक्ट तौदुनी ngasi की डिस्कशन सिदगी अखोय हुजि कमायना येंग मथौ तारी हंदकी मिखल सिदा हाइदना अदुना नहासिंग सिना पामिबा ngasai फोंदो पिरिबा वाफम सिंग हाइतर पेन दब मैम सिबु केरी तौबा अंतरगा मसीबु सुमथोके खनबा हारिबि इशू सिंग सिना कोर इशू नि खलगा कोई कंटेस्ट तौरपा रिप्रेजेंटेटिव मियाम की रिप्रेजेंटेटिव हैबसे मियाम की मिहुत हाइबा तारे सैंपल ओइगदौनी नहासिंग सिना खलिबा वाखल आइडियोलॉजी मखोगी प्रॉब्लम इशू मैम से पुथोकबा दुंबा म्यूजिक ओइगदबने अदुबु यामना अनफॉर्चुनेटली इंडियन पार्लियामेंट लोक सभा दा होजिक से 73% से केनोने चाही हुमफू की मथक लेबिंग आतना एमपी ओइलरे कोई एमपी सिंग से अहल ओइबा आता है कोई लेबा सिदा हाइनरी से जेरोन्टोक्रेसी है अहल सिंग रूल तौबा लेंगांग ने हाइरे अदुग लेरिबिसन नहा आता 29% अखोगी चाही कुमापन सिना अखोगी एवरेज एज ने जो हारे मतलब नहा सिंग सिना नहा मिहुत खनबा गमदुस केनो नहा सिंग सिना ओनली वोट थादा बखक नतना मसिरेन उपाय लेत्रबरा कैंडिडेट उना थोपा गमद्रबी मरम से केनो मनी प्रॉब्लम दन ओइदोरिबरा नत्रगा अखोगी सोशल परसेप्शन है मियामना पॉलिटिशियन अमोय तरगदे मिखल थेना तरगदे सी क्राइटेरिया लेगदम हाबगी परसेप्शन लेबजन ओइदोरा करी वहम थमिनिंग ओके हौजे हौजे ममांग दा इन थमजखिबा इंडिया की इलेक्शन सिस्टम से कोई सोइरे अदु सोइबसी तसिंग नमा हाइरगदे कोई डेवलपमेंट पामबगी दमकता अनौब इंडिया मक पामबगी दमकता सोइरे हाबसे थमजखिबने सोइबा सिस्टम से सेमदोकना नबगी दमकता वोट लेपिबा पॉलिटिशियन सिंग मियाम पुनमक अदुगा रूल सेमलिबा हौजे हौजे पावर पाइबा सिंगदुना सेमदोकफम सुथोए अदुगा सिस्टम से दा इदि ब्लेम तौजबगी वाफम दिनते मसिदे कोई वॉइस ने मसि लफम थोप वॉइस ने मा हाइबा तारे अदुगा खोज मी अमना बोट लेपक हाइबसे मसि करम मतम दा लेपकदगे हाबा मतम दा सेल्फ एक्चुअलाइजेशन ओरबा मियोइतना बोट लेपकनेबा होजी इंडिया की इलेक्शन सिस्टम से दा आई नो फावबा चाक चावा फंगदबा आइना बोट लेपगी मंगलाल बंगलुबा यारोइबा आई फनयामना लेबांग नुसिबा तारगसु मसि सिस्टम सिने कोइदा थोनबा अदुगम चटनबी अमा खंगनाय अखोगी मार्सलो हायरार्की ऑफ नीड्स की मतुंग इना ख्वाइदगी इहान हानबा चंगिबसे चानब चेंग चाक अमदि लैनब युम मसि इहान हाना चंगने अनिसुबदा सिक्योरिटी हॉस्पिटल न चिंगबा आइगी सिक्योर ओइबगी अहुम सुबदा सोसाइटी के मरक्ता अफब रिलेशनशिप की लेनरपा इंटर इथनिक की मरक्ता अफब रिलेशनशिप लेनरपा मरी सुबह मतमदा अइने तौबा ngamba achievement mayam khok lerakpa manga subada self actualization ngama kanda ai bot lepakpa sigi thaks leba solution adoi tadi sigi thaks yawrokna bagi damakta khwaji grass ta leiriba food and shelter sufficient ohenba makhati mathau tayo madu ohengadoriba aikoi gi manipur gi per capita income sa sumna tangi lupa lising humpu phawa yongda adoi tadi ngasagi manduna semdongninba youth mayam ko leiba taragasu per capita income nemana maram oirakanda Maslow hierarchy of needs ki matung ina khwaji grass ta leiba madu phawba sufficient oiba ngamjadriba security ki aikoi huzik satpa matamda kayam yamna aikoi safe oina satpa ngam bage aikoi Manipur government ki hospital kayam yamna aikoi security piba ngam bage adagi society ki marakta afaba relationship aikoi je ching de satpa ngam labra smile tawdana haidi practically aikoi ngamnanabadi kanu honari adu practically aikoi gi marak se da fear psychosis amaka atum leiraga leire aikoi gi khunai se adugi mami ama kakne ngasai na tajakri bedo adagi de amu tongan achievement mayam ko leirakpa matung tarakpa self actualization lakpa adu tarde self actualization lakpa taragade punnamak amta wat loidoine punnamak amta wat ba taragade is paisa am paibam khuti mathau ta aduna ngasai gi Manipur gi miyam na natraga paisa lori ba se masi Manipur miyam khatagi natta 1948 ta 1952 da India election tawba horakpadagi India gi literacy rate se chada nifu manga phawba yawdrineba adugi matamdurida ngasai gi
Batamdugi Langak Sing Sinada, Larik Haitabiki Kutong Chava, Laura Kanda, Lamfuna Pasayan, the Tambi, Begitana Biama Lakibo, Madu Hosik Power Semdok Bagi Mami, Nebatara. Other than see Semdok Habitaragadi, Maka Power Semdok Habitaragadi, Nasai, election system reform Toba, Adunatan out of option until later. How's the Equina Yamna Pame, Manipur talk at the riba. MP ani se yamna matik mayai leiba ting lauba adugum behekta the phi kan mangamba parliament manung da lauba ngamba adugum ama pa me bai khoina masigum ba miyoi ase leidiba system asina semakpa karakpa miyoi singna ohen mangam ga dori bra hojik karaka dori adu etardi hojik political party amagi national party amagi makhada karaka dori national party na ware yad ware ama lauba matamda manipur gi interest lauba kayam yamna ngamba yaga dori bano adagi de amu Aduma Intodana, Handak the Power, Tokiba, Mamma Tokiba is Umayam. Masagi, Puru, Masagi identity, Masagi, Miam the Gidi, Nasagi, Heidi, Bamagi political party, ideology to the hand, Luna lower Hadana, Itikeli or Itikeli based or kind of Walter of Padagidi, Nasibani Pursum Sontara is them. I do never say that Equina, Yamaka, Hena, Jose, Equi, Asatam Zalatrice. Asataman be a habitat, National political party sing, Tamoy Sang Bio. Aduga aikogi Manipur miyam nasu hauju de paisa lawrena khalone paisa lo bahai bu posisu miyam na dikai haraka dori moina paisa yen begi lo bani haini adai dem political party na som kai haidori miyam na paisa lo bagi miyam ga smai sum ota onsin num tawga sanara ga dum lai kine ba sigi amot system sa taseng haraka de koi taseng na koi pamjadre aduga pamjada ba taraga su aikoi pen da bagi kholau law bana tana aikoi di aduga aina ngamba maikai khara da ngasai ge isadagi hoina Semdok na bagi lambi khara khongthang khara thangbodo maduna tan hauji phawbagi di semdok pa ngamdribani lakadoriba MP election sa masidai da so aikoi dum participate tawa tabana election thagat pa tabana necessary evil ne mo khoise phatte khangna upai leitabani na kitang dang or su phaba thirak bana aduna kitang dang or su phaba thirak bani manipur gi interest dum laurok na thirak bani madumak na manipur da awon na pural agani manipur je madumak na koi sufficient oil habidi yadem mana matuna akoi ngasagi mainstream paradigm oiba akoi gi election na kariba mi singna asaka thambado madugi mohta ngasai alternative pangi bado mandumaina tawdana counter revolutionary paradigm amaka sazu sagali manipur gi youth singna election gi system de su semdo pangamdi phawde dum system se dum aphaba mi hutse matang matam gi matung ina sum khanbegi matung ina nakal amada su akoi counter revolutionary paradigm amaka sagat pam se mathau ta okay am phazu wafam singni koi gi vote naha singi spirit si wakhalon si interest si issue sing si sentiment sing si carry to ban naha sing nahayam derga naha candidate thok se kaino have gi waham su am pan tambiri Abraham Maslow gi hierarchy of needs ko gi miu ben mathau taw ban need mayam si gi ma gi level sing si cross to tri makhai di self actualization gi stage to yo tri makhai di hari bo hujik leri ba system se na maram oidana mayam si level playing field am oidabani na laira basu ina khunda basu adi ina kon basu pulap oina mikhel thengna ba yadabagi mong am leiri ba system system doctrine makhai di ko naha sing natraga ko gi yamna achum mapam mayam su tholpa ngam moyam ne du hauji ko riba system se ko ne khalliba mihut sing asi phatab mayam dagi kitang phaba manba kitang phaba haita sa phaba ma khan bani habi wahum duni tabi ro candidate oigadur mayam naha sing na kari khalli mayam si phatab mayam dagi necessary able ni basdi am khan duini arju kitang phadau male na parambe but why question di adu gyamna self actualize tor adu gyamna political experience lair adu gyamna life ki socio political cultural economical spiritual lamdam dugi bale how dugi ba loina mag knowledge lair be experience le mi amana kari gi damakta necessary able oina candidate oina thoi bano kari gi damakta aphaba miyam gi aspiration mayam se puraga sapangam da candidate mo oibangam dribino this question is all the aspiring candidates of Lok Sabha election 2019 of Manipur mathai question si na ai makhata na Furkan da lakche Furkan election si yam maru oiduni ko gi democracy gi di nahan paw da law thok padam si ko lamdam si gi yam chawba luchim am na haidu hai gi basi ko democracy gi kumai ni ga hai akoi di kumai ona lobje de yam maru oibat koi power sina bai tare miyam da power se loi le du ni adu mayam na to bangam da boto ko gi musina to honsi miyam ge mihud hai miyam ge sample hai bani miyam da power ba ihul miyam da le ri ba same problem miyam ge same straight trans de tholok pa mihut amo hen bia bani adu probably you akoi su fail ore madu puthong hona bada madu gi am chawba result si system sin oiduni system se ke param su akoi na oibani akoi su again we are responsible marabna kitang phaba ma khalasi habani handaki matang sida su adu handaki matang sida hena phaba puthopang amdri bisi karigino akoi miyam na voter sing na soiba dagira natraga voter sing na hena khangu badagi oiduri ra natraga khangba
याम अवेयर ओरबा कोई पॉलिटिकल इशू लेबा की इशू ने सीनी अखोना थादा गदम सीनी है इशू द बोथ थादा बसे इशू वोटिंग से मणिपुर द लेत्री हुजी को एनदी हुजी को एनदी ngसागी पार्टी वोटिंग नत्रगा मसल पावर मनी पावर वोटिंग दुरंग हांग हाकी ओइबा इबन सीए बिगाम चाउ इशू लेबो हुजी को लोय काउथो मने केम तौ गिदबे मोंगदा हयंग चिर अमुका पुथोनी हार तादे मयाम इरांग होरगनी इलेक्शन मनुंग ददि मदुग इरांग दुल काउथोकी ने केमबु खालो मरम दना कोई वोटर सिंह से कमाई लेरगे नहा सिंह सु सिगी सेम पैटर्न से चलब्रा सिस्टम याद है यादब सिस्टम से चलब्रा अफब पामबदुदी हुजिक से माइनॉरिटी ओरगा दमक लेरब्रा नोता द नम दुरिब्रा जाला से क्वेश्चन से करी हैबिनिंग क्वेश्चन जी यामदी फजबदो आईगे पाखम सु फजकने खजे आइना सुम खंजब मतमदा खोगी ngसागी आइना सुमा गेबदो अखोगी पार्लियामेंटरी डेमोक्रेसी से अहमद ड्रामा ने गले ओके नंबर 1 फर्स्ट पॉइंट ड्रामा ने तौरी पॉलिटिशियन सिंह कई ड्रामा सानरनी मोगी पावर पाइन मफम से चंगने सेकुलरिज्म की वांग मुस्लिम टेक तौर भोट कागदबदी मुस्लिम सिजनबी आदि असोमदगी बांग्लादेश की हिंदू चंगलागना सीएबी तौर भोट काने होनबी आदि पुलवामा अटैक सिजनरगा बीजेपी तौर मीडिया कसे अखोगी मेनस्ट्रीम मीडिया मरोना अखोगी नाउ चौंसीनगा हैबदो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंसेंट अनब तामम लेबो मोइना हाइसे अदो ngसाई लेरिबो मेनस्ट्रीम ओइरिबो पॉलिटिकल पार्टी पावर से पाइन गाइदमक्ता मीडिया से मेनस्ट्रीम दे लेबो मीडिया सिंग से मोइना मका सिजनरगा आइदी नेरेटिव से मखन मखन स्टेट की नेरेटिव सिगक तोइबा पावर पारिबो मिसिंग की नेरेटिव मक्तो सेंगलक्ता लोसेलकान मियाम सिदि कन्फ्यूज चतबा इसम समना नोमगी डे टू डे लाइफ हिंगनाइदमक्ता थबक सुजरिबा मियाम नि लेय अको मणिपुर दा मरोइना सिगे मियाम सिंग जिदा पीरइबे इन्फॉर्मेशन से टेक्नोलॉजी की मतलब नेना है मतलब पीरइबे इन्फॉर्मेशन से असेंग ऑब्जेक्टिव रियलिटी की फजब कइदो पोत पीब्रा सिनेबा इसम समना अदु पिरक्ता मिना ngसागी मियाम सिंगसु कन्फ्यूज होइब चले अनि सुबदा लेरिबा फियर साइकोसिस ngसाई मान हाइबा लमयान बना के फियर साइकोसिस हाउ डू हजिकि लेरिबा पॉलिटिकल सिस्टम सिना फियर साइकोसिस क्रिएट तौकेबा 1949 दा मणिपुर के इंडिया गा मर्ज तौखर मतुंगदा कई तौके अखोय मणिपुर दा फर्स्ट हापचले 1500 केस की मथक्ता मी से हाटखरे हौजिकसो अदुगी ट्रोमा अदुना लेरे अदु ngarang na maka akhona leiriba lengaak siaring de matang da kai tawduna yamba ki sorjan amak NSA ta da fazali adagi MSA digi president da NSA ta da fazali siguma fair psychosis ki matang da agi ai scholar am khotang adum ningsing jarake ko Paulo Freire ko nupa mana magi lyric pedagogy of the oppressive like the mara education sin to baya ba thabok sugumba yamna oppressive oiba mi sing si am waba situation ji da education gi role ani lei adu education da semgal iba class se sin to role ani lei ba adu education da makhalani amana leiriba reality se objective oni yengaga aduga let's go beyond this reality hojigi leiriba reality se hindokpa leiriba oppressive oiba system do aduna piba mi oina khanbi daba am leiri mem sing si humanization की प्रोसेस में सत्ना इदमक्ता अनौब सोसाइटी में ड्रीम तौबा मा नत्रगना लेरिबा गैसी द सिचुएशन जिरा तुम एडाप्ट तौरेदना अखोय सि ए सिस्टम जि फंसी सिस्टम जि इम्प्रूव ओहेनसी ना हायरगा तुम चटपा मी मखलमा मागी माना हाइबे मतुंगिना अदुना अखोयना हजिक लेरिसि अखोय मरोयना अखोय यूथ नेस हायरगे अखोयना अदुना अखोय तौबा याबा थबा अमा बो हायरगदी ग्राम्सकी के ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल को बताम ले सिगी इंटेलेक्चुअल से तौला थबक सि कइनो हम लेरिबा रियलिटी सिगा ओम सागोनरगा चटपा इंटेलेक्चुअल मखल यूथ मखल हम पुखलेदना अदुगा अनौब सोसाइटी में ड्रीम तौबा लेरिबा सिस्टम जो क्रिटिक तौरगा इन गसा आगिबदो आइको के अल्टरनेटिव डेवलपमेंट से मफम खुदिमक्ता लेइबा सेना हाका मणिपुर मैरा पाइबिना मणिपुर से कमाइना सेव तौरखिबा लेरिबा स्टेट की पॉलिटिशियन ने सेव तौखिबा आइको मणिपुर दा अल्टरनेटिव डेवलपमेंट याम फजो वाफम ताकिरि अदुना सो सिदा अल्टरनेटिव डेवलपमेंट की याम चौबा एस्पेक्ट अमा ओइबियाबा प्रोबेबली फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ डेमोक्रेटिक पार्लियामेंट्री इलेक्शन है तरे मणिपुर दा तो as a voter amoina as a responsible citizen as a responsible voter amoina was very ba voting pattern se noitre electoral system se noitre haibani na handa ki mikal sida as a voter as an informed voter change pa ba misal amoina lekai dugi mi yam drabada mi voter cham dor su sani do werasu moi thada mi da thada ni mi da thada jakhisanu adubu furkan ki maike de gidi handa ki mikal sida di somaina mayam vote thada biu he haibagi campaign as a kaitare social individual amoina political party amana tabida mayam se chumna voting to honnab gi damakta to hon gi hai targadi adu su alternative method am oiduni adu to gi hai targadi mayam se voters in the kari haibini ai ne voter di samsam na haijere se who am I to decide this and that for everyone mi kudimak
मसागी फनेम हारगसु रेशनल थिंकिंग ओइबा इंडिविजुअल ngakani adunabo family leitana masa poktana yelhu mi na lawang mi manipur mi pung khudimak adora khallaba mi singjida aina moi gi decide tawdi iting nate tawuta bo aina haning badi bo tha tharagasu tha dari sikari gi damka tha dari no tha thabarak leiriba system sida kayam yamna effective oi hayu pose at least question yourself aduga anova pot ama dream tawge haragadi let's step back for a while, let's think, let's critique this system first, and then let's development the alternative ki oiba development di leiriba youth mayam singchina anova manipur gi indigenous oiba perspective dai kamai semgal ai ba mayam leiri ko samna ai kana khoi gi laikai khudimakta maira pai bi leiraga khoi gi laikai gi politics tawri ba adagi leiriba middle class mayam sina amana ama mating pangnaraga education da boy gera ama da boy tha ba yai ba manipur kaidau ba gi no ai khoi gi middle class sem leiba lamdam paisa point taken mafam sida kai gi ai khona puthok ngam dri no ba politics Furkan gi oinadi ujiki political system hai tare maro in a federal structure electoral system si ai khoi bu justice tawgada ba khoina pami badu phangbang amoi da system amu oibani na system si hana change tawgi si ngaktang for a while lep khisi adu ko na bo thada si habani adu bu madu mu yaro idini hojiki tanja si disina khoi Furkan ge bu wakhaloni hai wakhalon sida mayam tamna khongjang changsen minaraga hai tare madu for example electoral system change lana gu tam khongjang changseli federal structure change lana mayam khongjang changseli madu ge padam oib mathodi tari adu bu hojiki oinadi miyam na tinse anirak ahumlak marirak mangarak yotharaga aina thadagadoriba vote se karigino kanada thadaragana khoigi miyam gi aspiration ai sagi aspiration singsi mahagna serve torokadage har miyodu puthobu mathau tari mathang si ai Bosco da lakcharang Bosco miyam gi aspiration di yam hai tare yam taraga su issue kharana again every individual magi aspiration magi apam si need se loi khena doini adu political party amna candidate amana khoi gi issue mayam se hai gadran targa khoi gi aspiration mayam se apa mayam se loi dil to bangam bote adu bas when we have a issue mo lagta gi hari bi issue mayam se bu tas to bangam ba solve to bangam ba masi bu tackle to ba masi bu fight to bangam ba mi du bu akoina thaga se hai bani adu handa ki mikhal sida miyam na issue do bo thadara kadra thadarak taragadi maruaina koi outer lok sabha seat sida miyam gi issue se kari oini khan bi citizenship amendment bill oining khambi bra border pillar ki issue oibini khambi bra ko Manipur people bill oining khambi bra natraga framework agreement oining khambi bra scheduled tribe demand committee lak pasena ko Manipur de imbalance on kari area da na NRC to matok da karam be issue da miyam na vote hadar to mali na traga miyam na issue se loi silent to maga again thaina gi pattern du da celian ba natraga gan natraga muscle power da sakane khambi bra if issue voting to na ta issue krai karam be issue da to mali kari happening masigi matang si issue ki matang se actually it's little bit critical hajaba tare maram de hojek ki ST ki demand hojik si valley da yam kan kaino tauri adubu masi mak si amuk ching da di all together different story ni maduna to say one issue at a time adu di khara luna thokni adubu masi issue makna masina both inner outer masi kaino ni decisive oiro hoy adu oini habadi ai hai bangam de adubu oirak pa ya basi akhoi gi state ta hojik lairiba aina khanjabani chumam basi ai lalam basi ai corruption hai basi oirak pa ai maramdi hojik asi ai existing government asi criticize tau jabadi natte adu corruption cell hangi aduga phone number WhatsApp number ma tawi ai isamak na kaino tawi natte complain taw natte isamak na hojik paisa pithok pisin taw na ba khangi ai witness ni ado ai di piroi ado ai thbak phangdra su yai darkar jo ai de paisa pi do bo de I will not get a job, it's not a matter ado ai gi kaino ni masi ai gi principle ni ai principle ngak na chat kani ado paisa pi ningai like tabana te I do have money ai ima baba gi paisa su nate I have my own personal money but I will not pay masi ai gi stand ni ado personality theory da auto rank hai banu pa asina sumaina haibi willpower change ma purakya haragadi khwai dagi important oy pot si willpower ni lak ama akhoina haiduna su natraga akhoina advice tawduna su masi willpower du masagi willpower du laitragadi
masi kaidonungdasu changes to la oi aduna maram oirkanda change tawningbagi kaino will will power si voter da leitribra voter singsida voter singji khoi voter singsida will power leiten lobidurira natraga ngasai gi mire boriba candidate sida will power leiten lobiduribra kari habini I animakta blame tawge most of the time we always blame the government or system masida involved tawribase both the giver and the taker dune ado paisa yela paisa example ni yela kani habanate yela aso lawroi id ado paisa yela lawbu mi da you're equally involved in it. So if the moment you receive anything, then you are crime in partner. That is that partner shows in crime. that shows that you are electing someone who is corrupted. Okay. Aduna masi se change to ge haragadi both side ta koi change ama purak batai. Okay, voter the su aduga candidates in the su change to purak matuk tar habni matam di punglo lore one line amam tang laujar amge Furkan dal han lakchar ke Furkan kari ne issue hoine nge handaki lok sabha mikal sida only one issue, pick one issue. Issue yam male aigi issue aragadi isam samna wakhan gandasi election ai posina aikogi ultimate destiny natte tai bong mioi bana tawya ba thabuk mayam lei aduna election se par amade orambe tawdabo election thada matamda wakhan gandasi aduga isam samna issue da boy gera natraga evils unnecessary evil mayam singida lesser of the two evil khana ngai hora matamda aiko se evil anobo ma putho oisi sine ko nai okay anobo evil putho oisi yam phajo wakaloni lamyan ba kari habin aiko no zik thena gadori basi manipuri youth sing thena gadori basi war mari khakne ahan bada identity gi war ne ani subada biological gi war ne ahum subada economy gi war ne mari subada drug gi war ne drug gi war hai ba war mari se aiko kokta tadau lairabane aduna aiko si thengna baga loina na aiko na huji huji khan gadori ba aiko gi Mikal sa da masdagi mihut sa hauze Manipur da maru oiba conflict oiba maru oiba issue oiba armed conflict ILP yellow mi oiba apspa gi oiba hauze Manipur gi resource exploitation to ba sigo mayam sa masi oiba pulam na core solution purak ba ya ba du haiba taragadi Indian constitution gi article number 371 gi clause C da yauriba Manipur gi provision sa masdai da hen empowerment toksalaga Manipur gi oiba territorial amadi political right lehanna nabagi damakta parliament ta khong thinba ngamba dugumba lusingba singda madugi damakta ikoi India election system da soiba taraga su soi khangna madugi damakta semdok ningba Manipur gi interest khong thinba ngamgadi haiba taragadi ikoi mang tharaga dum mai dum tudum change ge okay yam phaja wakhalon singni ngasi ikoi naha singna Manipur gi naha singna phongtok pirisi atop naha mayam su lemgani ikoi only sample hai tar mi hong khak lakho chabani ikoi thoido hindona ko tongan ba social forum singda yam vocal oiba to tongan bi akoi union sing haide mairoi gi union sing da dum lusing masu oibirklaba miyo singni makho gi wafam sing si koi aspiring candidate sing aru candidate oigada sing oigi khali sing na soidana tabirangoni khali tabir matungda naha sing na pami bisi gari na koi young nation young state sigi naha sing na power bus sentiment sik na makho gi sentiment sik karamna serve to goda gi happy wakhalon galona na soidana mire boina thokpirakani aduga thom taragasu aina saluisile lal haloga handopi hegani kai khangbigani haibagi wakhalonda plus akoina khalliba mire asi mihut asi necessary able upai leitabadagi khangda yadaba mi makhanbadu ohengomsi haibagi wakhalo myam thambiri matam pungloi lore lamyan ba maramna saidlo chinjerge aduga aroi basida ngasi ki tonga tonga wakhalon thambiba na singi wakhalo myam thambigi damakta ahumakpu thaga jophandu se lamyan ba Furkan amadi Bosco bu losal ko amu gana thaga jophandu cheri thank you so much appreciate you joining masin ngasi ki man hone tharang ngasi ki edition se karam to bi bage ko khanbir puya gani koi mail id impactvnews@gmail.com natraga koi Facebook page www.facebook.com/impactvmanipur da join to biraga comment amadi feedback tabir puya gani well ladies and gentlemen thank you so much for joining us from the other side of the screen until next time this is Raj Nongthombam signing off Kurumjari